Nshuti bakuzi ibiganiro by'inkino bica kuri Indundi TV. Reka ndabaramutse nongeye kandi ndabaha ikaze bivanye naho muhereye muri kano kanya nkuko mubibona rero hano tukaba turi ku kibuga Intwari aho tugomba tubereke runo rukino rw'indwi ya 20 rwa Primus League Burundi rugomba ruhuza umugwi wa Burundi Sport Dynamique hamwe n'umugwi wa Top Junior. Urukino rero ratanguye hariya umupira muremure kuri Adnan Makuza Viateur Ribéry Qatar Idrissa Bishaza takaje umupira Ibrahim Hussein Adnan Makuza Ribéry Thierry Ribéry tic-tac nziza cyane takaje umupira w'Izimana arede kuri Adnan Richard Adnan cheza pale Giboris Nasor Yongoro Ibrahim Hussein kimwachia pale Richard weka kule pembeni kwa Nasor Yongoro weka cross lakini mpira unatoka nje, ni goal kick. Ribéry Jean Bosco Bishaza Idrissa Ribéry Viateur Thierry Kasekera cheza nzuri sana pale kule pembeni kwa Ribéry weka cross lakini Pepe kiutoa mpira pale lakini bado mpira Menata Adnan Kisnedi Jean Bosco cheza pale Irambo Navari Nasor gonga kichwa pale Fabrice Ramirez kimwona pale Elvis poteza mpira Ramirez cheza pale kwa piga ndefu pale mpira unapita juu ya lango la goalkeeper Ibrahim Barwani Adnan Richard ingia pale Richard kimwona pale Adnan weka cross gonga kichwa Bizimana alade Fabrice Ribéry Kamana Karim Prince Karim Ezedo vizuri sana pale Pepe Prince Viateur Fabrice Kisnedi Viateur Ribéry Viateur jaribu kuingia vizuri sana kina naziwiliwa Pepe akimuona Baros cheza vizuri pale na Barwani ingia pale amna mwenyewe anaanguka Nasor Giboris ate mpira mbele kuri Desire Manyunda kuri Thierry kuri Barwani araririye offside te mpira muremure Ibrahim Mugisha Pepe Baros tanzo mpira muremure Barwani Viateur kuri Ribéry
Ribery yinjiye neza cyane. Ribery ariya kuri ruhande rw'iburyo. Ribery aracheza ariko umunyegoro arawusamye. Ibi ni biki Ribery akoze aho gutanga ipasi, ari gutanga ipasi ajya umupira kabugiye kuri Desire Manyunda, ariko Jean Bosco Barwani Ibrahim Hussein Ibrahim ariko Ramirez akaba akora ikosa, ikarata y'umuhondo kuri Mugi. Idrissa Bishaza ariko mpira uciye hejuru. Igite cya mbere kirarangiye. Ino migwi ya Burundi Sport Dynamic hamwe na Top Junior inganije ubusa kubusa. Igice cya kabiri rero kiratanguye hano ku kibuga Intwari. Bizimana Alade, Tambwe Baros, Bizimana Alade, Ibrahim Hussein, Tambwe cheza pale na Mugisha Pepe, leo kuitia pale ndefu, muona Adnan ingia pale, weka cross, lakini Katara na utoa bado, anachukua Desire Manyunda kimona Naso Niongoro Naso, rodesha pale kwa Richard cheza pale Niongoro Naso weka cross, lakini Qatar anachukua vizuri sana pale, ambaye ni Iram Bonavadi alias Qatar. Temo pele mbele, mutwe wa Nasor kuri Issa Keita anajaribu kuchomoka, lakini anaziwiliwa pale. Jean Bosco Baroski mona pale Adnan. Desire Manyunda Desire cheza pale kwa Ibrahim pigwa shuti pale, lakini nje. Ibrahim cheza kule kwa Adnan, weka cross, gonga kichwa Desire Manyunda, anaweka kabisa nje. Nasor Niongoro Nasor kwa Issa Keita Issa Keita Gedo Ibrahim Hussein, lakini juu ya lango la goalkeeper pale. Iram Bonavadi Idrissa weka pale, konga kichwa pale Ribery, desha pale, konga kichwa, kimwona pale Ribery, Amani Karim gonga, lakini bado Thierry, inapigwa shote, lakini juu ya lango la goalkeeper pale. Foul. Inapigwa pale. Foul Ngezi Issa. Anaiwalaza hapa Top Junior.
Amidou, Ramirez, Barros, Guy Boris, weka ndefu kumuona pale Frank, ingia pale vizuri, ingia pale kwa Amidou, Amidou poteza mpira, Frank, mpira unapita juu ya lango la goalkeeper Irambona Vali. Idrissa, Irambona Vali, weka ndefu, gonga kichwa pale Thierry, Ramirez, weka pale kwa Thierry, kini Pepe, desha pale Ribery, ingia pale Ramirez, lakini goalkeeper afanya kazi nzuri sana pale goalkeeper. Mugisha Pepe, Adnan, weka ndefu lakini bila mafanikio. Bizimana Alade, Tambwe Barros, Bizimana Alade, Ibrahim Hussein, Tambwe, cheza pale na Mugisha Pepe, jaribu kuitia pale ndefu, muona Adnan, ingia pale, weka cross lakini Katara na utoa bado, anachukua Desire Manyunda kimona Nassor, Niongoro Nassor, rodesha pale kwa Richard, cheza pale Niongoro Nassor, weka cross lakini Qatar anachukua vizuri sana pale, ambaye ni Irambona Vali alias Qatar. Tambwe, dakika 90 zinamalizika, Burundi Sport Dynamic wakiongoza kwa bao 1-0 dhidi ya Top Junior.